যত হাসতেনি লুকুরগ্ন চবানি চিবাই তৈ তিনি आं फेसबुक लाइव नि बिसिंतै जतनो आं कल खैनाय जत पलिटिकल पार्टीस नि आदरनो कल खैनाय आं कबगनाय सिनि तिप्रासानि पार्मानेंट सल्यूशन नि जे मुभमेंट जतनो जों तिप्रासार रियलाइज खैखा जे जों सिनि हाबो जों सल्यूशन नांगौ ताबो केंद्र सरकार जेटा जोंनो 6 मास नि बिसिङाव खलायनाय वायदा खैमानि आ वायदानो 18 मास बिसिङ पुरा खैलिया दिनै 20 मास कावैबो पुरा खैलिया आं याथै ग्लाम हिमैनाय खानि दुखनो सरकारनि फुनुंनानै बायदंखा 9 तारिखआव जों दिल्लीआव जन्तर मन्तर धरना खैनाय अलरेडी बुबाग्रा बना साहरका ताइसिङाव साहरका आं फुल्ली कोअपरेट खैनाय फुल्ली तंगो खाव खैगा तै बनिजेम फाइनाय तै चिनि महारानी माननीय लोकसभानि एमपी बबु फाइनायनि बुबाग्रा साहरका गाहायपानो जत पलिटिकल पार्टीस नि आदम रंनो जेतम तिप्रासारनि बागैसि अ मुभमेंट आवन बागै जत आदम रंनो आं अजे मुभमेंट अफ फाइनाय खरान थानसांना बागै सरकारनो तिप्रासानि मानथायनो रिसिदि हिनि चाबरनानि बागै बरक जत फाइथों हिनिने आं बरनो ऑफिशियली आं लेटर रहरैबो कबगनाय मेल खैबो कबगनाय खायफानो फोन खैबो ताबो कबगनाय इनके फायदे ताबो गानि यागो परचा तमरो तिप्रामथा बीजेपी सीपीएम आईपीएफटी कांग्रेस जत पॉलिटिकल पार्टीस नि आदर नंबर तंगो जत पॉलिटिकल पार्टीस नि खर्चा कनैनो आं काउन्सिल खनै फियाबो लेटर बे जत न धरनाय के फायदे पहिलाव जों चीफ हुइप of तिप्रामथा पार्टी निनी तिप्रामथा पार्टी नि चीफ हुइप विधानसभा नि चिनि बरम गनां एमएलए विश्वजित कलै बन पहिला कल खैलेन इनके बनिया गलो तै खरकसा लिडार तिप्रामथा न खैनाय बनिया गलो बरम गनां सार आं डेभिड मुरा सिंह आं चीफ हुइप चिनि दा विश्वजित कलै एमएलए बनि कक साइमा तंनाबलै Okay, sir. जों दाबुक जे मुभमेंट खैमानि अब आगोलनि सिमे दिल्ली अम तिप्रासानि मुभमेंट हिनि वान सगै आं कायसा चिकनसे इनिशिएटिभ नावैनाय फ्लैग इंडियानि फ्लैग तिनाय तिप्रासा गैनाय आं तिनि चबा खायका ग चबा खायतानिबो सारनो ना रिक्वेस्ट खायो तिप्रामथाने अंगै नरनि रेस्पॉन्स बाहाय आबनो रिक्वेस्ट खायना बगै कल खैमानि ता लाइव moto belai motor inisiatif lima tadi mungkin aku kalau tu Delhi pedal yatra mau actually mau berat house paper no semua awam soko sini tu kami bagi takut David dia inisiatif maka okasnya politik dan bagi cinta pramothani jodoh borno loge tomo aku ini loge tomo aku kena santi hokre kayak musuhmu untuk tar participate kaya tu musuhmu tapi tahu itu sampai mana bagi macam aku nak bape nari rohol lagi paksa macam paksa dari itu tu banyak orang kamu tu sampai waktu itu karena contoh nonton di pramothani jodoh emang rohol ini kita di login tomo emang moto tamong nang ya tu saya mana ya tu bekerja jeng jika paksa sukses tu mas saya ni lah ambedang Dr. Borno sana semua David loge tipramothani jodoh dia no tomo aku pernah tahu krik dan most welcome kono boleh hambai ma sawo bom heke motor inisiatif nawo je chono kit bakha bahazana moto dili o thangai aw mabu ya ulsip angke masuk maya dong mana ya dong abu ulsip কিন্তু চেষ্টা খাই তো যে নং যে ভাবে হার্ড ওয়ার্ক খাই তো অবনি আং নবলে বেশি পাখাইতা हामबाय सार हामबायलाय बेलाय हामबाय सार थैंक यू
ke faide noro mone reaction khlai ma kana karna moto tipra mo thani ching fight khaliya tipra san mi fight khayo gamane bagai faide tei khoroksa tipra mo than no call khaibinai borom gnang montri tei sini borom gnang honorable minister of state sini borom gnang Biswajit Debarman sir ang David Mura Singh ini nefayong geseng Facebook live tongo tabuk joto media tongo ke sir seng agule ni simi Delhi jura himi thangmani obo to tipra sangai se tabuk ang himi tong kono political party ni himia ke haipano o jagao sir norok no 9 tarikh faina bagai ang je khobok mani jagao o jagao sir nor ni kaisa kisi se message na bagai ang or no call khaijamani kisa sari sir logi bo riwi tongo ar oboshoi financial teibo strongly jeng logi nai de daga jini tipasa ni hamkrai tongkai jeng adagabo horkai ho logi ready tongo ise hambai sir okay borok bo fainai hini sahor baika ge tabuk tei khoroksana sing call khainai ge tabuk faide sini borom ganang sir BJP ni sini minister da vikas no call khainai leono sini borom ganang minister sir vikas no ke Manipore sang BJP ni atam te khosakani na call khaini nai Monia bola sang CPM IPFT Congress jot party ni leader no sang call khaili no moni mana chin do phani bagai morokta mon sok borne khubo sang khana lai no tei waisa try khaini no jak bo duibar call khega receive khaliya jodi call back khega ke bini fact back khlayo no receive khaliya ta to alada better e phari ta borom ganang MLA sini sar rampodo jamatia bono call khali finai 70067689338 sini saram podo nang ta call khai tabo bo call cut khai rekha ke is currently busy. Call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें Okay. Already the Simon busy khair ये सब ट्राई करना call आपका sini borom ganang menteri borom ganang menteri saheb ang David Mura Singh no call khaimani ke kicha kosto rna bagi call ma khaija kaisi
ke tabok joto media nai tongo Facebook live bo tongo joto political party na adong ron ang personally ang invite khaina bagai call khayo gangke boni porang letter bo honai no mail khana soni ni bisingono ge jeng Tripura thani MLA মন্ত্রী no call khaika ang taisibro live no borok joto no phaini ni saka chini BJP ni bo sing je leader no call khaika borok call receive khailia busy khai kat khai rekha mone pore CPM ni no bo call khaika borok tani ni busy khai kat khai rekha number sini phano Congress no call khaika Das Shobdo Kumar Jomatia no bo hangkang ke ke joto no khaitam ke abo khe haino sir chini Tripura Accord Tripura ni permanent solution moi kendra sarkar 6 মাস bising solution khaine mani tabok 18 মাস lai 20 মাস tang kata gukhaya gobon bagai nang sadharon ekjon sugya borok phano agulini simit dili jora himai ma phaika ang sugya no sabse kotoi no haipon ang ma phaika saos kaise phunugoi ga o jaga 9 tarikh Tripura mothane political color gnang nei mano haipon tabang Tripura mothane flag balia Indian flag bali nai o jaga o Tripura sarni khorang no thansa keti salai nei ne phaika ga o jaga o norna kobok jawo personally norok 9 tarikh or jaga phaikan gangke kebono anto hulia to jari khaimia pressure khamkan khaidin to saimia request khaimano ambaga ang no force khaimani ya just request khaimani se onojor jeng thansa ke jodi pal khorang ti salai ma khangke ba sarkar te kisa chabok laimano sini dabino te kisa dakti bro Tripura ni solution khaina moi te kisa dakti table bro asubi man kebone bagai no request khainan bagai call khaijamas hambai sar ke no kono message tongke sar Simon president address khaide president no bang call khainai letter bor honai abono party ni president no chithi address khaide khaire nai ang sar lokorani bagai ni kono message detong bo sakok sana musujalia kat khaire ka bo saka president no letter ri hodi abo to letter to haina ai ini kono problem tong na ya phaide sini IPF party president no bo sam call khaide no sini Ata Prem Kumar Riang no sini borong gnang no ex minister sini party president call khaitang letter bor honai jotono no mail bu khainai ke letter te mail khainai abo jotono preparation na jangna khana ni bising jotono bhir horjame te abo social media te media bu publish khainai thansangi choba khailina nila tam samosa dong gang to ngeba bo receive khailia haipan te bisa khainai na Chini Deputy Party President, borong gnang President, Ata Prem Kumar Riang, ex Minister, borong kol khaito, waisa khaika. Khulum kasar, ang David Murasing, hambai, ang tabok UP wono, sar tabok koke haise, joto media kisa camera sakja, live botongo. Ke tabok Rasing Pro chini Montri Babu no bang call khaika ke joto political parties no nang call khai tongo ke Tripura mothani no bo khaika BJP rong no bo khaika ke CPM no bo khaika Congress no bo khaika ke sar koke haise ang Tripura mothani political color gnang abo thik haipano abo bastopano ang ani resign de rekha resign mane pore Tripura mothani flag no balaiya ang India ni flag no balai kono ang Tripura mothani kok bose Tripura sani kok no sawe ang asujora himai phaika je ang okok bosaka je IPF ti baibo agreement khaijak 18 ni saka abo bo implement ngia ko Tripura motho ebo abo agreement nka 24 ni saka a 6 mas ni kok romana 18 mas lai 20 mas ning tongka tak bo implement ngia ko kamone bangine faide joto Tripura sa jara leader tonai rok 21 jon tabok MLA tong Tripura MLA মন্ত্রী tong 30 jona MDC EM tong ke chung joto jodi palkhe jodi khorang ti salai khang ke
o jagao kendra sarkar te kisa chabok lai khaike to te daiti dabi manani lainai or ni wang sugya engke ang sinjono ang mana sugya ekdom ang sugya kotoi nang MLA biang disibe ekdom sadharon borok hainang tini him phaise kaisa chesta khaike sir engke o jagao norok jodi palke phaika engke ang norno invite khai personally Maharaja Santa Finance Sarka, MP Finance Sarka, joto MLM disi finance ni borok kok sarka taisi borok laibono, sini chief whip da bisodit koloi tei da bisoket to, ke aipano Congress ni hingga ke jeng party khaimi yang ni bosaka, ke CPM rong ni bo borok phone khosalia BJP rong ke phone khosalia number sini pano, norok IPF tini kanani ne phone khosaka, ke ni menteri phone khosaka, boke nang bai kok salasi tini so. Gambar ini nono call kayak gitu, personally letter buang nono rohonai norong nono joto nono. Engkau mau jehetu kono party nih ya ba, engke norok joto or noi tariku jadi fake engke belai ke sini bagi tiprasan bagi hamnai. Amo nih bagi call kayak mas invite kena bagi sir. Belai ke hamkau, amo to no ini jawab sumong, aku pada tikoto aku grammar sempurna, jauh jehetu bui khosai angthong nge thong chung to ancholik khainai chung ti prasari mata hibai dabiyo no chubuk idea ti butongo hambai nang tin salsa ba idea ti warriors ebo ti bu idea ti dabi no tuino ba ti pramotha bosem dabi no chini abon bagi jamon khai to mane abon bagi chung belai no jona profi khaiyo chung prosusa khaiyo tini samung sathe songthong ang nini phone number ang no rigra digne ang duijon aborok thani sangka kintu ama babui thangka au no rimalia nang dihar di kalau tuh fungsi mana beranja ke arah korea ampu ani sama kau tiap biji itu, tapi sama kau sukses karena tadi ampu juga tension sama baik biji baik tasu ya baik ya, tapi juga kaibalia, aku jeng ampu dia supaya aku telah ni tangai agar dari sini aku mani dia supaya tabuk dari biji aku telah pakai, kerja itu nang ini message apa akan dibaca. Ang sepatol di sabapati sabwa abang dolok di sanai abo dolok di sanai alu cara di bantame wa cempusuk jarati nama sojukta khaiman bandungno boltik di prasani dabiwa cempusuk di sojukta khaiman cenapa alu cara besinti wasuk lainai to belai hambai sar 9 tarik sarang letter rohonai tei 9 tarik ro kindly please toro attend khaima ke belai ke aksang nai ang tokha khayo CPM ni MLA leader of opposition Jitendra Chaudhary sir bo attend khain nago jodi boro call receive khali ang number borok sinyo ke chini BJP ni chini MLA mantri boro bo amok khaina ni nago karon jehetu amoto ti prasan bai common demand ke noro call ti saka te noro response raka belai kang khabai khubai hambai ya sir hambai sir yes hambai ke oh chini Jitendra Chaudhary sanoro taising pro habya te bisa try khaini fiona last try khaini na okay 9862 56 78 42 they bisa lapai kini sini jai hok ani daito ang palon khaika joto political parties leader na call khaika tei koboka ang सबसे सुगिया borok tipurajoni साधारण ang borok kuno sugiya se haba misda borok kintang chesta khaitomo ambagai jodi chugnai borok joto leader jodi palkhe thansaka phaikanke sini demand no kalai khamanai amon bagai call bai to invite khaika baksa receive khalia call card khaireka ke amon bagai belai ke kha khamo hoito borok jodi ulo reply ro kanke call back khaika obosya ang norno khana phumote se live khai jano nai sabotamo response reka boni ya gulo sini duita regional party ni borrono sakaje amo kaham kok sen joto faine hini ne gam bagai belai ke borno ke khaksang mankha ke ang sudu bukuk baya prekali sigma khaline ar oro jaga to sudu regional party ni khaike king ya national party telangana man pro national party congress BJP joto against telangana man gam bagai regional party rok simi khaike bakhine joto national party rok ma khine ke jeng simi khaisina ingake amo dabi te samana to jeng simi khaina ingake tripura thangai rasta rok ma khaisina jeng simi khaisina ingake jonatana toinai indefinite strike rok ma khaisina bosago luan ma thisina hisi parliament bustingo
जों सिमी मा खायसिना हिनेके ल एन्ड अर्डार फान जाय सिना हिसि मुभमेन्ट खरा खाय आम बागै कलाय बाय माना न नर प्लिज या रमै न खुलुमै आं कबो कलाय बाय माना न किचा चालैसि दे साखथार लायसि देसि तिनी सालसा जुदि नर बखरक कंखाके तिनी सालसा जुदि जातिनि मै कक साकन करके कुसुम कुसुम मलब्रम ब्रम तिब्रासा जाति द फसे यक सभा माननाय कापो खायबा न बाय सिमिया अफिशियल लेटार सह तारनो पब्लिश खने जत एमएलए नि थानि रहनाय जत एमडीसी एम लीडर नि थानि रहनाय आं विथ साइन आनि साइन खायबानि सह आं रहनाय आबो आं फेसबुक आव खनानि बिसिगनो पब्लिश खने नर नगै मान खना सिनि तिब्रासा लीडर नि रिएक्शन सिनि बरम गनरसा कांग्रेस नि लीडर बत सागा पार्टी नि कगनो इम्पोर्टेन्ट जाखा जाक कक्रे अब गणतन्त्र त डेमोक्रेसी जा views जाने जा points नारनाय नैस किन्तु गणतन्त्रनि पनि गणतन्त्रनि बिसिङबो जों तिब्रासा रंगे तिब्रासानि बागै आलादा नि जों किच्छा तलान खरसनो नानै सो जरो हसि पार्टी न इम्पोर्टेन्ट ले के चावै पार्टी न इम्पोर्टेन्ट रिता माने तिब्रामा थानि फ्लैग आईडी फ्लैग बीजेपी नि फ्लैग न नासिगै जों बहक दपनो बायदे मासनो बा बिल्डिं देनो बा काम सिन सल्युशन बा चेहरा बाय फ्लैग बाय ताबुक सिन सल्युशन गेसि सिनि सामुं बाय सिनि मुभमेन्ट बाय सिनि बुस्कानि अचिभमेन्ट बाय सिनि दफा तामंनि इंडिया सिनि कन्ट्रिब्यूशन बाय दफा तामंनि इंडिया और जारा तिनि हि पाइने र के मन्त्री एमएलए बने बुस्कांगा मन्त्री एमएलए इमान कुनो इमान गरि ताम इमान त बापिन ताम इमान त दा सदस्य ताम इमान त इ फुजि बाबु ताम इमान त पेन्सन मागो और गोबां मा तिनि बोरै दं फैनो ताम इमान ताम दरकार और न वाहन बाजा सेरिनाय मैया सेरिनाय न फुजा गर्ने फैबिनानै ताम दरकार ओ हासुको तनै तैसि मानु या 70 बছर बरसे आनो तै खानि रहनानि ताम दरकार दिन हाजिरा 200 टाका सिकरै आनो 500,000 के रां दाइ रहरै चुबासु खिनानि गाम जतन मुसुक जाबो यगना जतन मुसुक जाबो सल्युशन तो बिसनानि बनि याथे तल तंगन के मुसुकले ओ प्रभु नेता र नरक सिबु जिलि के ओ चिकन सरकबन लोकर बियान थाय हामबाय जतन खुलुमका नोंसिथन गां लेटार रहमनि दन जतन फुलुमै